Gatho ni undu wa gucoka brother ya Samido Karis Magic ni onekana tatariria kiria kirathie na mbere behind the scene no tutanarora miario iyo ya Karis Magic iria onekana gutariria niki giki kiratuma Samido arie o araria kuri na fan umwe wa Samido Mukenya umwe uria wakorwo akiyumiria na korwo akiandika agitariria kiria kirathie na mbere na agikorwo akiuga ati Samido ni among andu aria marethanwa nao ni thirikari ni undu wa mirugamo yao gisiasa na akorwo akiandika ndumiriri ino iria kwandikagira fans a Samido thutha wa miario ya Samido akiuga ati Samido ni umwe wa andu aria marethanwa nao na akiandika akiuga Mr. Tutam wants 6 men to be arrested immediately. Wanted men ni hamwe na Gachagua for Oga Obina show and Oga Obina for hosting Gachagua na aria agi agikorwo akiuga marethanwa nao ni Natembea for growing the Tawe movement, also Samido for dancing to the one time tune, also Councillor Johi for taking Betty and Maina to Kitui witch doctors to relocate Ham, Dongo Nyoro for carrying out national opinion polls without a license. Miario inore wikionekana tera korwo igitariria kiria kirathie na mbere na yonekana ta yahanana na ndumiriri iria gukoretwo ikirekererio ni brother ya Samido Karis Magic. Ndumiriri ya Karis guthomaga ati the greatest threat to freedom is the absence of criticism, akiuga freedom of speech is always under attack by kionekana gukorwo akira andu mahoye muno. Ndumiriri ici cieri kionekana ta iratariria kiria kirathie na mbere muturire-ini wa Samido na na uniguo andu matiganite ta Karangũ wa Muraya, Bani Sharoni na Muthoni wa Kiruba makorwo makireact kuri ndumiriri icio cia Samido.